Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деді: қайсыл бір үйді егер Құран оқыла тұрған болса, ал үйге періштелер көп болады. Жана ал үйден шайтандар қачат деді. Құран оқылған жерде туғандар шайтан болбайды да, сол үйде періштелер болады, шайтандар қачат. Ошол үйді Алла Таала егер ошол үйді мындай рызқысы тарырақ, бираз кедейрақ үй бүлө болсо, Алла Таала ошол Куранның берекесинен ошол үйгө рызқысыны кенен кылып коет дейт. Бул пайгамбарыбыздын хадиси, менин сөзүм эмес. Кайсыл бир үйдө Куран окулса, ал үйдө дайыма кененчилик болот. Ал үйдө кедейчилик болбойт. Түшүнүңүздөр, а? Ошондуктан Куранды көп окуш керек. Дайыма Куран окулуп туруш керек. Ар бир үй бүлөдө. Эгер окулбай калса, хадисин уландыса, кайсыл үй бүлөдө эгер Куран окулбаса, тилекке каршы толтургандай үй бүлө. Билесиздер. Курандын ордуна каякта бир музыка, арам ырлар коюлат. Ошондой үй бүлөдө периштелер качат, шайтандар келет, ошол үй бүлөдө дайыма тардык болот дейт. Эч качан кененчилик, эч качан рызкысы кенен болбойт. Бул дегени бири эки болбойт дегени. Дайыма жамандык болот, береке болбойт, уруш, ызычуу ошондой болот да. Ошондуктан эгер ким үйүмдө береке болсун десе, үйүмдө дайыма жакшылыктар көп болсун десе, ошол үйдө дайыма күнүнө Куран окулуп туруш керек.